agapi mapacala tomatita kung katomate ng kinrana. Asalang katomate ng kinrana, namu maga malamu, mate ko ni Juma, mate ko sono Juma. Dilemma ko, egana pasidak kamu, egana ha umramu, hajimu basa kom siya tama, tapi yang kinrana mo aja, yar mate na sabari di renre ko tamranaka. Dia dapianya, da surenrengang. Lesi borsona lengi, dia da dempo da surenrenga tosi ya. Makana nabita kung katomate sidi bawat naku tanang dia tuh ren itu sidi kalau kong kinreta bangga wah pelari otona pernah disetin itu lari motorona indra tuh iya makana kesana ya roda sana indranya bahaya tuh nama 5 sabu, nama 2 sabu, nama si sabu. Dan wadi, maka bala apa itu? Coba saya lihat teme kasi cita ti bawa, agak senar teme mata. Deka pada pace de bawa, teme mata. Maka nama yang penting kan itu. Jabano bisa de pace de batati, bisa ko pate na cede. Ya biasa kan joli kok teme kita dua kaca nih ya cede abisa kok teme itu sana ya tuh makotor indrengi sisa butogi agak sana angki pa belukan juga si agak lah womo 5 sabu saja 5 sabu ada na peta sabuna, ada na wadi 10 sabuna 2. Boleh lah enggak ala nih makin rekosi sebu. Ya tuh tu gargala alau matu direndre kota marana. Dena ya tuh lo kimi tatali sesuruga, ko ma balance ma magallo batina dena pasita. Ma balu ma koto dena susita. Malemma ma balu malemma mangalli. Talan nih kalau ki mal talan nih. Ya dia sedih puji ba, kada tu puji ba, magallo ya. Madam ale, madam ale, ale memang bisa ada kemungkaran kok. Tis sama sepa balu pangali si pangila itu. Iya, alasan na ya dia tengah pa balu kok. Pabulu masang, kadang puaka, awis sengang. Tapi pangkat dia nawa di depan korota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Taqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa taraduna ila alimil ghaib wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mautu kaffaratul lil mu'minin. Wa fi hadis al-akhir wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru min dzikri hazimil ladzat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis sunalen apa masena temalebita almarhuma Ibu Hajjah Alija angkar itu agak senang mancaji ujian meraja di keluarga yang ditinggalkan, terutama alena Bapak Haji Mama Yunus alena Pak Haji Yunus selaku suami Ibu Hajjah Siti Alija adalah merupakan suatu cobaan yang sangat berat dilalui. Iya kosana kalau warampara itu kode gaga tadenga ki warampara wadi muliselle. Tapi ko baineta itu lu keluarga ta itu lu. Dia na dule sellero.
betuana dena padero mega paselnya tapi dena pada ya. Makana yanor sana naujiki pungala taala kong keluarga tamate na sabara kitu dioreng apla dega gapagangkan itu. Agana sepula taala na kurangnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Menjepuna siapa sokurang apala na punai to na tuju musibah na sabra apla dega gapagangkan. Ya kumati keluarga ta tudu luar biasa pelan itu. Alena pangaji Halijah ya alena desa dega igar macu ya ga macu atau alena macua ya. Mau polada mati itu termasuk makundre mau polada karena mati pada malam Jumat kapan agak nana mati malam Jumat ya ya tuh mati kongkato mati wanina Jumat yarga sona Jumat ya tuh ko mati itu ko pas sampajammo dia tuh na pariare dilakena dia dicali kuburu na ya tuh tapi nama mati wani Jumat pa majelis talim ikasihata mau baca Qur'anna siulang tapi kelima siulang tapi ko nariar lakena dia dicale desu jajapa magi wa kada mo falada alena pangaji Halijah magi wa kada mo falaja alena ibu Hajah Halijah nasabak mati malam Jumat kemudian apa saya setandra to makanja itu dia dicale keburu itu yang kedua doli jokana pangaji Yunus ya kodolo mati indona itu mau polada itu. Mai kemo pa pasti benena maka doi mau padilada ka mate mana kasih. Ko makana padilada kana senga benena namo pariare benena ko maka padilada ka wingra kasih benekro. Wingra sedi papi de cena padahal dena siagar papi de cena. Ko maka deni makaro berarti na dampangi dosana benena itu. Ya ko angka makun remate na lakena masare itu apalagi makwa dampungan dosana makmuna selama itu ko mas sampai jam puasa tapi ko angka yolo lake yolo mate pa ya to si di biasa ko dolo mate lakena ko mate lakena ganasa aman na ya pa mate bapana dia negawan dosa yer dosamu dolo pe ko la dampor man muko por mamelo dampang pa ko mati la kita dene maka puang kena nyetama ko buru dampang amando do sana beneko de gagalaki mapakaro makana kong kamakun remate yolo na disingalada di benena yano to tanre bene salama itu bene madesi ngajok kangenna makana sana yano sana tentu melo mana ki salama ko melo ki salama pada sengi ampeta loka dilaketa pada siang batin mengambil lo ke di laketa, pada siang mengambil lo ke di matuata, pada siang lo mengambil di tematuata, pada siang batin mengambil lo ke di keluarga ta, aja lalu gagas siap boko-bokoran si peteng selesurana. Magai ya tu ampe-ampe, dia nak dah habis sampai jasunata itu. Kami na matana timbangan na matu ke ditimbang amalaya ampe madesing. Dia nagagacau tanah timbangan na tu ampe-ampe itu. Mas sampaja ki mataju maduha belum tentu pada tanah na yaro sana belum tentu pada tanah na yaro ampe ter. Makutana sabai ya Rasulullah agar amala kami na matana timbangan na matu ko ditimbang. Haji taga ya Rasulullah sampajata ga yarga sepasaketa yarga puasata yarga sikirita yarga tahajud ya Rasulullah agar amala kami na matana timbangan atau pudaka zikri ga toba ga maka nabita atkalu fil mizan husnul khuluq kalau kimite de cotana timbangan na matu diakhira to makanja ampena na harga mana pada narpatau napakaraja mana tawede napakalabi mana tawe yana tumatu komati ya tumagati tama suruga
Maka kau ditimbangi matu jana si bade cenna, ternyata matanya de cenna. Dega jana, kemana jana tahu? Namun ustaz kata. Ya kata ustaz lebih pasia. Makana kongka makun repariare di laken wajar itu. Tapi kok aso ini pariare tanah wajar kurang ajar anasan. Sekali satu minggu kan wajar. Sedangkan bini ustaz satu pariare. Apalah ikut tanah bini ustaz. Bini ustaz biasa, kata bini ustaz biasa nariare laken. Ya, jangan ke bini ustaz bini na pengutaumur. Angkat to polena. Ni nang kalinga mandan bini pengutaumur. Aga nasanya kumar kutuman setura makan isla de magan. Yara tolo makota na mede. Tapi dia mama deh maka deh. Lo keluar kota nadi di pada mana saya bola aku bola ata. Maka aga ternyata bini kemudian nak pada pada bini tap Umar. Bini na pengutaumur rai. Iga sabana nabi ta khalifah. Apalagi kok laki tetana sahabat. Denyu di benene itu. Ya. Makanya dia apa? Ya kongka sana makor laki tabudi. Ya kok masaka laki ta sabar aki. Idi pa kok masaka beneta sabar aki. Pajara tu pada. Biasa kita cedi masaka cedi sabar. Yang masakang mana, biasa melampir persoalan. Laki ni masakang, benena, liwas sege. Siruntuk ni. Makana pada singgur pada hatar patau. Ya kalau kita minta temagati tamu surga, magalo di pada anar patau. Ya kau kata sulit tampu hati, siapa boko-bokor, tanda mulai tamu dah surugi kau. Pak dena di tamu surga, atau si puji si bombe. Ya kau kata si boji bombe, si bonci dia sewada, si bokor dia sewa, namun maga sampai jatah itu dia di tamu surga. Pak tadi surga kalau pampena dia punya mak bombe. Tandrana tadi surga marja ini kinanawa, marja caberu, ya magalom mate, magalom mengampe di pada terpatah. Ya kalau kimi tu magati tamu surga magalom pada terpatah. Napa kerja mana tahu? Makro si pana suruh si pakaraja. Masahaba ki makanja ki sahabata. Ya ko makanja ki di sahabata makanja to ya tu bela ki di akhirah. Ya kita singi sahaba dilino bawa letu dolo na Allah taala. Wah. Sahabatku kasih puang sahabatku puang. Ya puang ji urus selada puang. Jalan timur mau puang, sahabat ka puang. Togalo ya. Nulit apa maka deh lot tahu Pak Yunus atau yor saban lot aja peleceh saban Pak Yunus ya. Saban Pak Yunus lot tamranaka ya. Tapi maka deh sahabat Pak Yunus maka Pak Yunus sahabat kula deh puan maka pun Allah Taala meli pesan apa saya itu kayak penganduran ranaka mereka mali sana. Pesan apa saya itu pesannya main puan apa pasani sahabat ya. Langsung dari pesan. Di tama-tama tu pala mana kira konra pasti suruh tu mana kita di akhirat. Angka matu di akhirat melot tamranaka sahabat na pasalamai. Maka nama sahabat ki sapa sahabat makanje. Tapi mas sahabat ki di dosa maka toro tamranaka puang sahabat kero lebih dosa. Obito dia cocok alena pa buya sudang. Yo bito pada letam surga. Tapi mereka maka dimulai tak. Ruang. Apa? Apa saya itu? Pada letam surga na apa saya? Apa? Angker saban sapa he. Makana sapa ki sahabat magallo. Ya. Ya, minimal pa berjama pas sempajang. Kalau ki magallo ustaz. Mengelola ada masaba ustaz itu. Ko ustaz masaba, ustaz mah tu kan panitia di akhirat panitia. Wadi ko amang. Tapi ustaz saga, ustaz melampu.
Ko ustaz majek ko. Laman si panitia, iko dapat didora tamranaka. Itu ustaz ko majek ko itu. Ya, makana gasan na yahir si pasalamat to. Kodi siya aga lana hadas na sanabita. Ya, sabatu dilmullahu yawma la dilla illa dilu. Yahira matu angkat di pacini-cino. Si jaka mata na sebelum dulu ta angkat di pacini-cino. Niga to masaba karena pengalat Ta'ala. Masaba karena pengalat Ta'ala pada berjama, pada sana tumerepe pengalat Ta'ala. Masaba ya tumatu sabata. Na pira cedi? Masaba ke sabana ye. Wah makmalata lah macina karo. Ya sabana riano rako. Lah macina. Alengi masaba karena masaba karena warkop lainnya itu persoalan dia termasuk itu yang termasuk masaba karena pengalat Ta'ala masaba kiko di decengnya masaba kiko di agama pada kiasana pada ki pengurus masjid agak tuh masaba apa alo dibangun ya ini tuh benaran makanya kong ke pengurus Silomangka gatu pengurus masjid dia lo si cocok kok mati itu di pabrik kasong itu apa kasong mana dia namanya apa nyewa dia gagi mangnya mana nasi ya ketupat berjamaah mati pabrik kasong nah dia gagi mangnya mana nak telepon imang pak pengelata pabrik kasong mah masih ada gor di bola aku biasa ngetan masih jadi kayak embor sih tepa imang dia bersih nepa imang dana asoy makanya mega mata Thomas sampaja mah berjamaah ternyata mah belakang sedia maka belas ada mana nak masjid jangan kaman nana masjid kau tadengnya gagato masjid dia nak dikimasapa dia nak disapa gagato tadengi dia nak tadengnya dia kau tanya pamupitannya masjid musolanya sana masjid nggak boleh itu ya kau tadi sandala tamak kau bawa no engkau tuh biasa tadi sandala na engkau meno sandala na meno to pada kau pelol lah ya purka biasa neno sandala aku tahu ada di masjid yo to pesan na masjid pa aku tak putai satu maku biasa di no sandala te karo neno sandala aku purwala sandala pakai lisu pemor sandala perasaan lah Jepang bonyor rupa lisu pema. Ya, dia nak wading kata tadi sandalana malah toy. Berarti ko pela toki ko. Mati ko masuk sandala halai ko tamu suruga. Dia itu makan berjamaah atas selamana di akhirat belum tentu. Nanti mesti mana naik. Telo kapaya, tege silokan telo kimangnya, telo pak bangnya, pangkat pak berjamaah apa kro? Biasa kimi tato? Ini biasa tuh komandan, nah. Biasa kami tanu, ini biasa tuh apa kro? Nah cerita, mah berjamaah ye, pada hati sama dia nak dikimasai masjid. Agak badi piwa masjid, meringgerak kepada Ta'ala. Masih keriki pada saya peringaratan pada saya angolote mula tuda ki dena diki kapapau dena diki mah balu masih je ye makana sana pada saya mah berjamaah makana lisu ki mah bicara pemading tentu sana alena almarhumah alena ibu Hajah Halijah Mopolada termasuk to Mopolada matingan ya Pacinaya pengalat Ta'ala, dena di hutan langsung tamu seruga. Tapi saya tanda pengalat Ta'ala, ya aman. Kemudian lisuki mah bicara senang, bicara amatingan. Ya rodo kena tuju te amatingan nasabarai, pa ya roto mati salama tapi ya kama pacalang. Ya ko angka to mate, ya to mate yede nasana bita digaga dosana di pengalat Ta'ala. Dia tu gado sana di padana rupato tapi wadi dicala gara-gara padi monrina. Ya kongka to mati gara-gara padi monrina paja salama. Namo mati wani juma wani so juma ko gara-gara padi monrima paja salama itu. Dia dicale, dia su di kubur latosen monrina pola taala. Wanya. Oh, si to dicale itu.
Oh puang, 2 ton ro. Kau dah tahu tak puang? Baca coba ini. Ya ke makara ke sana lo di Pitori, ya ke masih ini teman ke di Pitori. Tanah masih lo Pitori, kau anak di Pitori. Ya kau angkat tomate, napa di modina gora-gora, tandas tomate na dia na salama ya tu. Ya nari akhirnya nggak minta selesurata. Beda jama bana sampaja na puasa na fiara, de lo maguru agama. Semestinya kalau ki salama, angaji ki yero diongkos okiro akhirat ta yero mangaji ki. Pagoro ka mangaji, estas, elokasa di pripa aga, pripa asal makanya di akhirat. Itu selama pripa, cuma pripa ke sana roh. Paya dia semua. Di ma pripa masana ketua sama pagor mangaji ma matematika. Di pagor ma bahasa Inggris na dega ada kuta nama tu di akhirat itu. Macam mana ma bahasa Inggris, macam mana matematika ya lino ya tu. Ya tu tamangki di agor itu. Mereka tu dikasih sekolah na sogi, dia sama deking. Tabo paduina, pa mega la karana. Namo masih ko madeke ko digala karamo diga modalam. Jaji rekeng, diga diserekeng. Ya roh akhirat tak perlu diperhatikan. Magar wanata roh, ko mati matu. Salamamoy. Di paguri. Semestinya roda guru no biki ustaz lo kebolata, pak guru ka mengaji, pak guru mengaji anakku, pak guru akidah, pak guru agama, pak guru anakku komati jika gak gora-gora, ya, ya ro perlu da guru, oh biki bolata, kau itu sam tapi kamu si jadi tenle, itu sama aku kerja kita senge, kemasan pajak ki, ya kemasan pajak ki mah puasa, napi 20% lolos kita masuk gitu, aru puluh pulau masuk neraka. Napi dia lolos sampai jatuh oke, ma berjamaah oke, sampai jamaah tu sana, ma puasa oke, tapi lengit semua, mati kena gora-gora pada mulut tamaga sa, dia tu selamat. Dicala ki di kuburuta, ti semua dicala ki mungkar nakir, ya kecica kena gapu bonyo cedi tahu. Na sabayro pa gapu na mungkar nakir papa ada wase, ti semua sawase bu. Ya, kau dia tiseng suran ata gande ki baja ko elo ke pasapala kasapa ada sawase. Ada sawase na, ada sawase. Aro. Ya tur paga puna mungkar na ki papa da wase. Ya mungkar na ki papa di lopona. Ya idi papa da kilale Maka mule me mungkar na ki cedi lale cedi telopona. Ya ko kapa malopi kapa na lo digapu Nah ya ko digapu ki di kuburu tamaga wala yufatran. Dia na kana peso di chala kuburuna. Dia na peso di chala. Maka na kalau ki salama matanra tu aga nasa nabita dunia mir'atul akhirat. Kalau kena semita tanra na to selama diara, ite dilino pangko kena na puji mak guru agama. De na paja mak guru agama, maga tolo selama. Ya kau angkat tu sila mareng kalinga, lo mang kalinga ceramah, lo mak guru agama, de na paja makutana, tolo selama ya tu. Tapi kau angkat tu sampaja bana piara mak puas kau mangi, de pana mana seselama. Ya no sana, ya no taparakero sana, aguru ki agama. Pada singa rodo sana agama. Ya kau angkat tomate gora-gora, puange. Sito dicala tomate ini. Oh puang, 2 tahun ni. Padi puang, 3 tahun ni. Puange, dia boleh puang, dia boleh masyarakat puang. Lo kata orang boleh. Pak dia mulai masyarakat, dia telah lo ke polisi kau jalan timur, lo ke pajak lo di kampung. Maka, nah negara tomate ini polisi maka dia kena masyarakat. Oh jalo kita na susai, na tarik konye. Nasa dewa si mo ko kikar bola, kikar do. Maka sana di chala tomateta. Aga pikong kato kakagamona di chala tomatene to nasa nabita. Aga nasa nabita al mayitu ya'dhi mani agli. Ya to tomate siddi ba de sana dia tanggung selama. Maga galo na tapon, galo bana. Diga dosana pengatana, diga dosana pedanar patau galo na malana. Jadi beda tanggungi, ya ke diwatingi, pasti dicale kuburun itu. Jadi nadiki gora-gora. Ya kok tersilaka? Gak apa-apa. Pama padita, enggak ketot teri masyawa. Enggak gitu. Maka jumu teri, jupitnya matamu, macet ketika.
Ika sana tuju, nula liwa pasiha. Dan dia cang, agama dia cang itar, silakan menangis. Pamapadi tawada. Nabi lagi mati anak-anak merisya mana wajunna. Nah di tanah topi nabi. Ya, maka dia magagat ternyata siang agama. Ikakka agama isyarat matina. Yaro toma igora-gora. Ya ko mati-matu da dempora tamranaka na sanabita. Ya, kong kato gora-gora asana na depa na balega itu insyaallah mati itu. Sana kau depa na balega de topa tapi kau balega itu insyaallah ni matu di akhirat. Da dempora tamranaka to pura gora-gora tisamo ko da dempora te tamranaka de telemita pitu poto na pala tu yawa. Kuma pepe syator. Kalkulator saya dulu. Siagar. 140 di? Ya, 140 tong. Ma pepe, na siya tobalino 50 bato na mate berarti mitako karena akan ko lino. Na lino si ba malam ta na lino. Na ponga reke gagana na dia mo tie to gagamu mereke ngi mati ko. Di ba mo tapam siji. Pangkat to tao na ponga bar reke gagan siko na di ko di bang. Arlo wali tapai mo siji mali. Apalagi dia tu gaganamu, tapi masa parah. Dia tu kata mana aku? Dia tu ada? Enggak? Wah, dampung akak apa tani diwasa. Mau bisa pangkat keluarga aku tu manang. Igana gagana, bolana bah 70 juta. Siaga bolana, tegini otona, tegini traktorna, tegini pobrena, tegini gudana, tegini asana rakalana, rontona, darena, isapina, duina, igana duina. Na de mana kana tapadi masiji. Yang karo, ya kalau ke dibone, 2 sebreker motorona, palona gande gola. Tona gole ta 2 karung, tona ni tari gue pada sakuri pangoto mana si ongkoso. Bayangkan. Si sena mati di tepanga dui siaga seposabu, pas sempajana seposabu, patalkina seposabu, paceme seposabu, maka tawe. Mamu ceriangin mu ceri nyangir rodo, na gagana mana itu do, maka den kamu tu pale den ketapang sih. Syukur pang kamu terlalu posabu. Ya? Makanya kesana asana rodi dia nama kesana rodo yer disapalino tapi yer perlu tagur sengagama tapi kiri ke rodo makan agama tu komati ya kalau ki selama na sampaja bata pigo sita ki perima tu dia mana saya tu apalagi kepada monrita ya gora-gora ya rumah tu tau gora-gora dah dempora tamranaka siap tahu 70 tahun na pertuyawa na kamapepe 140 na diga gatot tamra na kamapepe tidak ada itu makanya nabita ya kotam taranaka kami nanriaw 500 tahun na ira api kami nama pala dilino api kami nama pala dilino ya kebetul pula tapa api kami nama pala dilino napi sa di pelana pinaranaka sian rupa warna ranaka angka malotong angka maridi angka macalla angka makudara dedi senga siagan magana pelanir sedangkan ya biasa ko asana patuka kompro nana bola jadi kemakabe magar ranaka tapa makana minta kapi go dosa pajaki mak ustaz selama mana dia to mana set ya lebih bahaya ustaz pigo dosa itu ya kustas pigo dosa dia dapat tamranaka dapat di dora tamranaka tu paling nami sebicara na napel na pigo dosa tapi dia nak kebone ko kampoleng ko kampol ya jadi ke sana dia na diki sana dia na diki gora-gora kakagama den aga pula di pigo kalau kisalama apa sangi anak komati kamatu jalalu mo gora-gora dia na aja mo kakagambamu, aja mo tananda, aja tampa barbaromu. Jumo gara-gara na, pasak ko na, ngeraka ko mati ka. Mati ki gara-gara rodo anata di mondrita na kakagamana, salam ala poto mati. Tapahan ni ka? Kuda tapa, ulain pa man.
Toba, pasang. Ya, ini pura gora-gora, toba ki. Ada pengagapwa. Mati maku gora-gora kapwa. Mati nenekku gora-gora ka. Mati latoku gora-gora ka. Mati sabaku gora-gora kapwa. Namun sabat aku gora-gora. Toba na apa? Deno apa ko pa apa? Pemitikan ni mata. Miti ni matata si batu. Si di bawah matata miti yang menanor porki gora-gora. Nada pengamana ki pungalatala. Ya naro ya tu agama lo pas salama tawede. Salama ni. Sila lona pura ki toba talunga sepura di dalam matematika tapa toba ki ya. Padahal 50 lo di salah. Maka di mungkar naki. Dale mumbe. Pak kebetulan yero ustaz Rusli. Kayak mungkar lagi ni selesai ustaz. Ustaz Rusli. Nisa. Kau ini dia nisa ki. Ala nisa dari ustaz. Maka deh mau polada ko naseng iko. Sebenarnya iko 50 tau calak ko. Kowe kelima gora arodo anakmu. Tapi mau polada ko pa pole mang kalinga takziana ro anakmu ji Rusli tapali sebolana. Toba silalona terpasal leso palu-palu. Ya tu agama itu. Makanya kau kata cece ustaz sede berarti dia mulu salama itu. Apalagi ustaz mi cece mau benci mau bela dan salama. Pasti lena nabita. Makanya kalau kami itu ustaz tahu enggak kau tahu puji nabita. Dan puji benci ustaz. Ustaz benci sih tak pari ya. Tapi manci panita dia ara masolak kok. Masolak kok. Alena panita. Tapalo tamra na kata mabok na itamita ko. Pada wadi kor na gatta. Dila. Maka tanda pa di agapi mapacala tomatita kung katomate ng kinrana. Asalang katomate ng kinrana namu maga malamu mate ko ni juma mate ko sono juma. Dilemma kom egana pasida kamu egana ha umramu hajimu baca kom syatama tapi kan remu de waja yar mate na sabari di renre kota maranaka. Dia dapianya da surenrengang. Lesi persona lengi dia da depoda surenrenga tosi ya. Makana nabita kong katomate sedi bawat naku tenang dia tugain rena. Itu sidi kalau kongkin reta bangga wah pelari otona pernah diset indra itu lari motorona indra tuh iya makanya kesana ya roda sana indranya bahaya tuh nama 5 sabu nama 2 sabu nama si sabu dan wadi maka balapa itu coba saya lekat teme kasi cita ti bawa agak senar teme mato deka pada pace de bawa teme mato mana nama yang penting kan miti jabano bisa de pace de batati bisa ko patte na cede ya bisa kan joli ko teme kita dua kaca ya cede bisa ko teme to sana ya tuh makotor indrangi sisa butogi agak sana angki pa bulukan juga si agak lah womo 5 sabu saja 5 sabu ada na peta sabu na ada na wadi 10 sabu na 2 boleh lah enggak ala ni makin rekosi sabu ya temu tu gargala alaw matu direnre kota maranaka dena ya tulo kimi tatali sa suruga kuma balance magallo batina dena pasita mabalu makoto dena susita malemma balu malemma mangalli talan ni kalau kimala talan ni ya desa di poje ba kada ta poje ba magallo ya madam ale madam ale ale meron pa sabi ko mong ko tis samar sa pa balu pangali si pangila ito. Iya, alasan na iya deh, dia tengah pabalu ko. Hah? Pabulu masang? Oh, kadang po ka, awis senang.
Tadampang kade dena wadi de pakorota. Nabita mabalo kitu pada sengi jaki mo terna sabar ma dosa ki pada terpatu. Ya. Kemudian agapi yerindra yedi ya kongkato mindrem na dena lompaja indra ma nangka maka ma pamulen kana maka ma go bawang lottu sermo di Allah taala. Ya komindra kana maka sampaja de lompaja sya talumpula ditahan kan data talumpula ke dosa. Podangera ada puang kade Pak. Sebenarnya kan biasa diko, tapi dia belum pajak kok. Harus mempuro. Ya terus maka kok dia adiko. Dia nggak barakan orang perang ke maka dia adiko ya tuh. Mau sakarnya angka deh, ya angka lagi dia. Nah wadiki makro apalagi kamu angka memang mau sakarnya. Kemudian di segi sana jadi indra di kata matu tuh dia ramatu sandanya kena bita makro kok tanam indra bawang dia lo sampai jangi termasuk kalau aku boleh botingin aku aja mal bepan botingin. Siang kena bita deh terus sampai jangi. Ya tuh biasa lo bola boting Pak pura kak mita. Alus segera pura mita. Karena pun bola. Pada tanah aku nih tanah bukan dosa dah pada aku tanah tak buka. Nah bukannya roh. Tabe do di pangkat tamu ku korona saya. Lo kan pada aku nih aja nanti urus kayak ya urus waleku. Ternyata lo made timpa man bos dah. Pertama, ala poliangan kan namu, itu. Alan tuh. Itu pun apa? Nah, alan petang tu semua. Mati yede, melepak korana kamatu. Kau dah tepat tambah pun. Ya tu di ustaz di pudak bawa tahu ya. Lo boleh na ale alhamdulillah. Dia mulai pajai rasa kalah. Ini di pudak bau. Tenato ini mak jaki mak kode belum mengkeling de belum male ini masih de yang pati lepak ini. Ya, pertama mana keroanunar. Di lana tasena na pemara. Nah, kebepa na ana mo matu na puito mali gaganat ta. Paano tanan mo pacung panre. Kay puna bola. Awe chapu bepa. Na niya na kana sa. Berarti nali dende ratawe. Hari ni muandri itu. Tadampa kade yari amaselada ka beneko. Koloni lo kade boting maka de nanako. Apa sa ambekan ka roti ni mama. Maka de ka imatu kon kana de kana jana wandri utapai ta seku. Paberen maka de na diki mapal. Andre memini konra. Anu jana gam polia pa cha bulki matu na ta selo di polia. Kata biasa dia na guru ta panjuru syai. Ya kalau kakak bola na wareng ngapona di 50 saburiol coba angkat 50 saburiol. Ko purka makutana guruta majasa di deu poncing de ngapon. Kami tudang atas jas tengah magur di guruta. Ko warengnya dia nana agan asa guruta panci aja na moreng. Kade pang dalena na aja na morengina. Maka ini pule malah aja na ka anu na pule nenena aja na. Maka mana kapam? Ya ko morengnya nasir nana ede. Nali naseng siloni matu mapakro. Kasi matu to pole. Ma wang tak kebiasa tu boleh dari di, mupa nape na bicu mapa mulai ni minta. Tapi kamu cina lah, ada mana moreng, mana moreng. Dia moreng anak dia nak nana kau tuan cerita dia tiga parel lau, dia kan punya kontrol bola anak dia, nak jampai kau tu boleh. Ya dia nata, kemetu tu mutua, nalaki bola pas sumana kan anak. Lo dari ini dia di bicu di celah, nah apa? Makanya kalau kau bola tu di fasilitas sepupu pangkaman anak. Kamu saya bayangkan. Makanya tak dampak kadi indrenya dia di wajah indrenya. Ya sudah kata mata dia kata la ilaha illallah. Agar dia tu indra foto mati. Ya kongken dan sudah keluar. Pak ya kode tamana kula sudi cala ya tu. Nama pas sampah aja.